utshani kanti-ke Kaizer Chiefs yona bathi-ke golden black, the usual golden black. Zokutshela ukuthi-ke amaqembu komabili ami kanjani lapha-ke phakathi enkundleni ngaphambi kokuthi-ke umdlalo-ke usuke uhlale kuye lapha-ke Betway Premiership lisegazini forever. Soqala-ke ngeqembu lakhona-ke la ekhaya kuyena lapha-ke Kaizer Chiefs enenza lapha-ke inguquko ey'nhlanu. Sibheka lapha-ke Brendan Peterson ulapha-ke ey'ntini, uye-ke futhi uhola lapha-ke iqembu lawo lapha-ke iKaizer Chiefs. Solomon Akwinika, Miguel Frosla yilo lapha-ke i-back four. Khona lapha-ke the Ox Mthethwa nalapha-ke Bahang Mabuwe awufuna indlela ngesporong yakena ayibo-ke bazokhatha lapha-ke umzila kuye lapha-ke Kaizer Chiefs. Phili Bartman Velebhayi nalapha-ke Etiosa Igodaro. Luke Bartman natural position uyilapha-ke number 10 abamfakile-ke lapha-ke esayidini-ke namhlanje bamfake lapha-ke kwi-natural position kuye lapha-ke i-number 10 role just behind i-striker ikhona-ke la avame ukuthi-ke adlale khona namhlanje-ke bambeke khona-ke lapha-ke yena-ke uLuke Bartman. Thatha lapha-ke isithombe sikanokusho yona-ke iKaizer Chiefs mawubheka lapha-ke mbukeli yena-ke lapha-ke iBabina Noko Toastan Sabata umshini wesinkwa yet to keep a clean sheet against Kaizer Chiefs. Yena-ke uToaster Sabata litlapha Kadoso Matsimbi nalapha-ke uSepo Mashilwane awukhokhoba makhokhoba Ramala Akhuphe Esimkhize nalapha-ke uMukwena kanti-ke jona lapha-ke noTato Kiba uhamba nalapha-ke yena-ke uBright Ndlovu yilo lapha-ke iqembu lawo lapha-ke iBabina Noko elithunyelwe lapha-ke umqeqeshi coach Cedric Akaze. Ithunyelwe lapha-ke ucoach Cedric Kaze iqembu layo lapha-ke iBabina Noko sona-ke isikhukhune nange lapha-ke Fernando da Cruz okena-ke umqeqeshi ofikayo kuye lapha-ke iKaizer Chiefs yinsizwa-ke iyalapha-ke ezweni laseFrance yena-ke uFernando da Cruz. Kanti-ke ngapha ubhekene-ke noCedric Kaze okukuthi-ke beqeqesha kuye lapha-ke Kaizer Chiefs ngesizini-ke eyedlule yena-ke ucoach Cedric Kaze ngizokutshela-ke ngaye yena-ke uCedric Kaze mangabe-ke umdlalo-ke uqhubeka hamba nalapha-ke Paulos Masehebe nalapha-ke ucoach Babiso Tshwane. Kanti-ke ngapha yena-ke lapha-ke Fernando da Cruz akahambi-ke yedwa ngizokutshela ukuthi-ke uhamba nobani abongile Choma Zakhele Suwela Kelima Mehole lapha-ke Joseph Makhubo yibo-ke bazophathela-ke umdlalo abongile Choma nalapha-ke uZakhele Suwela baphuma-ke lapha-ke indebe yomhlaba yona-ke iFIFA World Cup la kade-ke bewubamba-ke ngakhona la kade-ke bewusimela-ke ngakhona siyizwe-ke laseNingizimu Afrika bewusimela-ke ngakhona siyi-Afrika-ke yonkana. Nansi-ke lapha-ke iKaizer Chiefs bathi-ke love and peace baphakamisa-ke lapha-ke uphawu labo lodumo lapha-ke phezulu. Kanti-ke lapha-ke Babina Noko ibonga-ke abalandeli abathe bafika badela-ke amakhaza bathi nje abehlali bahlabe dinuku abaso lapha-ke isikhukhune izobekwa lapha-ke Sikinse Center lisuswe lapha-ke iKaizer Chiefs osekuyintsaka avukela-ke umchilo wesidwaba ukuthi-ke mayelisusa ilisuse nje ilikhiphele-ke ngaphandle iKaizer Chiefs ebese-ke ifuna ukuthi-ke ifake-ke isikhukhune ngaphansi kwencindezi lapha-ke ehafini yaso sukele-ke bukele-ke ibhola isusuke iKaizer Chiefs yakhiphela lapha-ke ngaphandle Thamiso TT ukhona bena lapha-ke Brian 2020 mathe bazokutsholela-ke umdlalo ngalo-ke ulimo lesingisi. Kanti-ke ngapha ngithwele Tshepo Maimane Ntseri Shapatse Pedi Mpitshaka ngaso lapha-ke isitswana awuye baphethele ipeni lomsizi elibhala khehla injilo kumgijimo khona lude njenge mamba awumathi uzendaba ezimakelekethe eyisamba nesolesimungoti sijiko solakani izinezulale ayisiphakathi lento ungakhohlwa-ke mbukela ukuthi-ke sithi ubukele-ke umdlalo ngokusemthethweni ingakho sithi-ke we say no to piracy bathi-ke asivikele i-content yethu asivikele ibhola lethu sithi-ke buka ngokusemthethweni ungawutshonti-ke umdlalo wethu ngoba ma uwutshonta ulimaza lapha-ke abasebenzi-ke bonke abakutshulela-ke lo mdlalo abenza-ke ukuthi-ke be-possible ukuthi-ke uwuthole-ke lo mdlalo ulimaza-ke nabadlali-ke ibhala mangabe-ke uzowutshontsha umdlalo wethu ubuke-ke ngokusemthethweni njengoba-ke sikuphakela wona ngokuseqophelweni eliphezulu live and in high definition. Ayizoqala phansi lapha-ke Zitha Akwinika emuva kulapha-ke iKaizer Chiefs Brendan Peterson uzofuna ngapha-ke lenkundla ivikela mbuso Inacio Miguel the Ox Mthethwa nathi Bawuti River Frosla achithimela lapha-ke phambili River Frosla kuna-ke zizohlwela lapha-ke umshini wesinkwa Toaster Nsabatha hlwela lapha-ke umshini wesinkwa Toaster Nsabatha emuva kulapha-ke Tsepo Matsimbi ayiphakamisa Matsimbi sifika lapha-ke Mkwena Tsepo Mkwena funa lapha-ke Mkhize ayihlaba icela lapha-ke Mkwena nalapha-ke Mkhize emuva lapha-ke Daniel Caroso a former Kaizer Chiefs player yena-ke uDaniel Caroso abamthatha-ke isuka lapha-ke kuyo
yonage ifriste sasa yalla koto ala pasla fago tajo kiba yalla fago mbese maiki chumugora page development ya chiefs basabe mtendera chesugara page tajo kiba sambona golo la page utongati sambona golo la page marumo galanza sambona golo la page ts galaxy sambona golo la page ngepela kusala page stelet bosha Richard Koba la page le pola yonage o sepo mashuruane makokoba osesuga gwela page Orlando Pirates wagatege egwira page baroka yonage o sepo mashuruane emo faga page nkutla afugeli kapa osiyofuna ngapha-ke Elisa Ramala ezohamba nje thumela ngaphandle ibhola lakhe-ke Elisa Ramala nange lapha-ke give more okhuphe insizwa-ke lembukelo ozoyikhumbula igijima kuyo lapha-ke iSwallows engathi-ke umdlali-ke okhuliswe iqembu lePittsburgh Wits uthesuka-ke kuVets wahamba waye lapha-ke kuSwallows waye-ke ngempela-ke ngayo-ke ilona wathiwa-ke akabuyele ekhaya wathi-ke yena-ke cha useyibona nje eyinyoni ebovu ngenkani useyiswayiswayi wahlala-ke ngempela-ke kuSwallows Upington City bayamazi Cape Umoya bayamazi kodwa-ke okumangazayo-ke ngaye ukuthi-ke Cape Umoya nakuyo lapha-ke Upington City wayidlala-ke i-center back position Swallows wayidlala lapha-ke i-central defensive midfielder yena-ke uGive More Coupe Giver Makiva usengapha-ke nenkundla kuyo lapha-ke eSkhukhune Cardoso emuva-ke lapha-ke Tsepo Matsimbi wodumo lapha-ke iBlack Leopards angeyilishangonela mutyakalo lapha-ke Venda lapha-ke Thoyando kuya lapha-ke iBlack Leopards khona-ke lakade gijima khona-ke Tsepo Matsimbi angeyilishangoni la mutakalo lapha-ke Venda Toaster Nzabatha phakamisa lapha-ke mshini wesinkwa nathibhula-ke manje bafuna lapha komkwena ijimane lakhe komkwena wenze njani phakathi ebhokisini nalithuba indoda Peterson indoda Peterson Tsepo Mokoena ayizutse kamnandi uMakhokoba iyathola lapha-ke Tsepo Mokoena uthi yahlabuyahlwa Mokoena uyintshebe Brendan Peterson uyanolalizwa untshebe uthi ngiyintshebe kulo mdlalo bafana uthi sengimdala kakhulu kulo mdlalo ngikhipha amangwevu uthi nje ngenza nje khona kikha yeSkhukhune akukuthi-ke iSkhukhune asikalahlekelwa ke umdlalo wesibili kwisizini selokhu-ke safika-ke ku-top 5 football yala eNingizimu Afrika uzobuka asusa lapha-ke emuva lapha-ke iKaizer Chiefs akhala ngokuthi-ke lishayise esandleni uthi nompempe umdlalo omuhle-ke awuqhubeke ezokuqala phansi lapha-ke iSkhukhune babina nokho phela kuye lapha-ke untshebe Brendan Peterson emuva kafakile inkundla sibheka lapha-ke ijini yetekisi Dylan Solomons uyefuna lapha-ke Zitha Akwinika eyifikela Mbuso Inacio Miguel Lebohang Mabwe iSkhukhune-ke mukele sigcwalisile lapha-ke phakathi nenkundla kunoThatho Khiba kunoGive More Coupe kuneSiphelisihle Mkhize iboke abadlali-ke lapha bathathu abagadeke umzila lapha-ke phakathi nenkundla kuso lapha-ke iSkhukhune ila ubona khona ukuthi-ke Kaizer Chiefs kumele-ke izame-ke kwenza amaqhinga ukuze-ke ikwazi ukudlala ikhululekile lapha-ke phakathi nenkundla izobekwa phansi hlaswe kabi table for 2 yena-ke asanele eVelepai uye lapha-ke Vuyo Letlapa engapha-ke nenkundla Inacio Miguel sibheka lapha-ke table for 2 Velepai table for 2 bathi amastarter lawa okudla okungayindawo useza lapha-ke i-main course useza lapha-ke i-dessert awukaboni lutho sisadila nje ngama-starter kuye lapha-ke u-table for 2 ayijiboneke manje ngapha-ke nenkundla table for 2 ama-starter lawa kudla okungayindawo lokhu engapha-ke nenkundla kuye lapha-ke ijini yetekisi Dylan Solomons una lapha-ke Zitha Akwinika Inacio Miguel eyifikela Mbuso seyese funa lapha-ke Barkman kombhuti meyibhuti iyakuncenga nje Kaizer Chiefs uthi nompempe umdlalo omuhle uqhubeke kade nje abantu abalala emsebenzini abasheleli
abuya ke ngokuzolala abadlali balapha ke-Kaizer Chiefs ezoqala phansi kwalapha ke-The Aviator langa lihlebile qala phansi kwalapha ke-The Oxygen kumzemidwayidwa ekade kasezidweba mayebonibamba nje uphile uzwa njengenkundla iqala ke ihloma bathi-ke nathi Aviator ezobashiya ke bekhathele abasolapha ke esikhukhune Inacio Miguel uyefuna lapha ke Zitha Kunika Dylan Solomons Engineer Tegise ingapha ke lenkundla kwelapha ke Inacio Miguel iyancanga ke manje Kaizer Chiefs nathi Bawoti Riva Frosla The Aviator langa lihlebile Frosla iyalrotate Kaizer Chiefs imile nje Babina Noko langa lihlebile offside The Aviator bayibambe ngakasuke lapha ke Aviator sizoke lapha ke Tshela Mnyama engathi ke suka kusolapha ke Stellenbosch yena ke ulanga lihlebile kusolapha ke Steliza kuthiwa ke ebesesemhlabeni wakhe yedwa akabuye ke ezodlala nezinye izingane yena ke ulanga lihlebile umdlali ke lombukelo ukuthi ke ngesine edlule ebemuhle kakhulu kusolapha ke Steliza ulanga lihlebile ngesizini ke eyedlule washayile ke lapha ke amagoli kusolapha ke Steliza nathi bhora ke manje le-Kaizer Chiefs Lebohang Mabue athi vula indlela ngesporong yakena Solomons Engineer Tegise iyahlehla lapha ke muva Zitha Kunika izonqenqwa lapha ke-Kaizer Chiefs nansi Engineer Tegise phakathi ebhokisini funa lapha ke Ikotaro kadiwe ke lapha ke The Khosi Eagle nansi Engineer Tegise futhi Dylan Solomons funa ke ucela indlela table for two asanele vele phayi ajama starter lawa kudlo ngayindawo lokhu kuseza lapha ke main course yehlabe icala lapha ke Kaizer Chiefs ingapha ke lenkundla ke manje kula lapha ke iBawoti Refrosla nathi iBawoti liyiphakamisa sebenza lapha ke muva Daniel Cardoso emuva kulapha ke umshini wesinkwa Toaster Nsabatha sizwa ke mukele buke lapha ke ihlandla lesibili kuye lapha ke Babina Noko yena ke uToaster Nsabatha Frosla kipera ngaphandle lapha ke Frosla uthi-ke akumaneke kube khona kika kube khona kika yena ke uRiva Frosla langa lihlebile ke mbukele njengoba ke elandwa kusolapha ke Steliza ngesine edlule in 26 league games ubeke namagoli ke ayisikhombisa waba ne-assist eyodwa CAF Confed Cup ulishayele ke igoli elilodwa kwathi ke lapha ke ku-MTN 8 walishaya ke elilodwa ngakho ke in all competitions 39 games 9 goals 1 assist 10 goal contribution izophakanyiswe lapha ke isikhukhune phakathi ebhokisini bazofuna amakhanda phumela ngaphandle ke lebhola beke lapha ke Give More Coupe abethi ke uyazama yena ke ugive amagiva nane ke nenkundla kanti ke uThemba Mashilwane uye ke bakade ke fake incindezi kuye lapha ke Frosla ukuze ke bathole iyona ke khona kika akhohlwa ke mukele ke imidlalo ke iyaqhubeka eyindaweni ke ehlukahlukene kanti sibonile futhi ke nemidlalo izolo la khona ke iMamelodi Sundowns eshaye ke inkuzbalanga ke ye-comeback against i-TS Galaxy yabuya ke yazoginqa lapha ke i-TS Galaxy ebikade ke ihambe phambili iyona ke i-TS Galaxy osukwini namhlanje kunomdlalo lapha ke Durban City nalapha ke Golden Arrows kube ke nomdlalo lapha ke Milford nesiwelele kanti ke Orlando Pirates ihamba phambili emdlalweni wayo nalo ke uSuju Tshepang Moremi area vaya ngomzuzu ke wesikhombisa iyo ke esiyenze njalo akusemthethwa funa lapha ke Zitha Kunika engapha ke lenkundla leBohang Mabue athi vula indlela ke ngesporong yakhena njengona lapha ke leBohang Mabue uzofuna ngapha ke lenkundla vele lapha ke Riva Frosla iBawoti
Inacio Miguel uyafuna lapha ke Zitha Akwinika Miguel futhi Zitha Akwinika uyafuna lapha ke Oxumthethwa Lebohang Mabwe ilinga lapha nje muve Kaizer Chiefs nathi liphakanyiswa ke bafuna lapha ke ngelihle phili kuthiwa ke offside Aviator kuthiwa ke offside Aviator yaphakama iduku lakhe Kenny Mamehwa ngale ke lenkundla kuthiwa ke buya ke ngelihle phili uzodlala nezinye izingane usesemhlabeni wakhe yedwa ulanga elihle ephili phamisa Shinwe Sinkwa Chopstar Nsabatha ishangamnandi beka lapha ke Dlingana Nembeza ingane ke lenkundla ke manje Vuyela iKapa Mkhize uzofuna ngapha ke Tsepo Matsimbi sibheka lapha ke Matsimbi thumela lapha ke phambili Matsimbi uyafuna lapha ke Bright Dlovu nangu Dlovu ke manje eligoba ke liyavinjwa leli bhola Mashilwane ayikho bakubukela abalandeli beKaizer Chiefs abadeleke amakhaza ezala eFNB Stadium athi ke sidela amakhaza nje madoda sifuna ke ukuyibona ke lento ukuthi ke ngabe ke isima kanjani ngabe ke izohamba ke kanjani ngakhohle ukuthi ke emva kwemidlalo nje emihlanu itafula lawo lapha ke iliga lobe liqala ke lithatha ke ishape lobe liqala ke lithatha ke ishape uzobubona ukuthi ke ubani sibheka lapha ke Batman langa lihle phili nathi Aviator qeda madoda ifaka lapha ke Oxumthethwa sibheka lapha ke Kuzemintshwa ayifisa abantu ifaka lapha ke lenkundla Dylan Solomons kodwa ke idliwe yaphasa ayijubana ke manje ngapha ke lenkundla sebenza lapha ke table for two asanele Velepai nathi jini tekisi Dylan Solomons uyofuna lapha ke Zitha Akwinika emuva ke lapha ke Kaizer Chiefs ayizoqala phasi lapha ke Lebohang Mabwe athi vula indlela ngeze ngesiporo nyangena nathi Bawuti meyiputi lo Batman funa lapha ke Lebohang Mabwe yeshintsha ufuna lapha ke Zitha Akwinika imile nje phakathi nenkundla yona ke babina nokho simile sikhukhule phakathi nenkundla bayiphoqa iKaizer Chiefs ukuthi idlala ke ngeinhlangothi athi la phakathi ngeke Lebohang Mabwe afuna indlela ngeze ngesiporo nyangena eliphakamise leli bhola Dylan Solomons engineer tekisi table for two amastarter lawa ukudla okungayindawo lokhu asanele Velepai Zitha Akwinika Inacio Miguel so far Kaizer Chiefs yoke ngempela ayibona lapha ke possession onside phakathi boxini nalithuba table for two asanele Velepai kuthiwa ke ebe onside wafuna ke ukuligoba asanele Velepai uthi ke engela imvumi kodwa ke bekumele ukuyisela ke iGotaro uye ke umdlali ke obengaba senduze nebhola ahlabe ke adle yena ke iGotaro nange iGotaro uyena umdlali ke obengaba nethuba elihle lokuthi ke ahlabe adle ebefuna ngane ke ulanga lihle phili yena ke asanele Velepai iyaqala ke Kaizer Chiefs iyabonisa ukuthi ke yena ndlela ezokwazi ukuthi ke ingene ngayo kuyelapha ke babina nokho kunzi ke lapha ke Oxumthethwa afanele ke kwaqhuma ibhola akupheka nje kashela ngako Shumekani give Mokhupe mina lapha ke Oxumthethwa afanele ke kwaqhuma ibhola lapha izophosa lapha ke Kaizer Chiefs sibheka lapha ke Luke Batman funa lapha ke langa lihle phili lidliwe ke leli bhola lakhe ke uphili uyakhuza lapha ke noMpempe uthi ke udlalwe kabi Tsepo Mokoena oye ke umdlalo kuthiwa ke udlalwe kabi umdlali ke lobukele ke instrumental kuye lapha ke
Sikhukhune kodwa-ke unciphisile-ke kancane mawumbheka nje lapha-ke emzimbeni ngesinedlule ebekade-ke efithi lokho ukuthi ebeloada-ke kakhulu yena-ke uTshepo Mokoena uzokuthi-ke usuka kuye lapha-ke i-African All Stars okuwukuthi-ke iqembu leli bedlala kwi-ABC Motsepe League yala eGauteng region ikhona-ke la obubona ukuthi-ke kuyajinywa-ke khona kanti-ke ukujinywa-ke kwakhona ujinywa lokho ukuthi-ke kuyalodwa bafuna ukuthi-ke abadlali-ke babe fit kanti-ke manje sekuyamanejwa-ke lapha-ke kwi-professional setup akusalodwa-ke manje sekulodwa-ke lokho ukuthi-ke ungabi fit ngale ndlela yokuthi ushake ngo-V wenzani usuba fit lokho ukuthi ulaste ama-minute-ke amaningana mangabe-ke usemdlalweni nakuthi ibhola-ke manje bebefuna lapha-ke igodaro kodwa-ke bebemphase ngemuva yena-ke uKhosi Igo Thato Khiba qala phansi lapha-ke phakane uDla King Mokhuphe emuva-ke lapha-ke Daniel Caroso sifika lapha-ke Tsepo Matsimbi uzofuna lapha-ke Makhokhoba Tshepo Mashilwane kodwa-ke liyamthinuka leliya bhola yena-ke uMakhokhoba Frosla emuva-ke lapha-ke Peterson asebone lapha-ke Zitha Akunika Frosla engapha-ke kuZitha Akunika uyefuna lapha-ke table for 2 asanele Philippi Zitha futhi angazi-ke uMiguel ukuthi ulisabani-ke ibhola azakhombele kuBrandon Peterson eyedwa-ke enesikhala sonke ukhetha ukuthi-ke akhombele kuBrandon Peterson yena-ke uMiguel Oximthetho emdlalweni-ke owedlule-ke mbukeli we-Kaizer Chiefs-ke weliga lapho bedlala khona-ke ne-Kruger United u-Ox-ke udlale kakhulu wamaka kancane beqala-ke ukubonakala-ke u-Ox odlala-ke kakhulu omaka-ke kancane ila ubona khona ukuthi-ke umqeqeshi-ke into-ke eza nayo ile yokuthi-ke adlalwe-ke ibhola kuyo lapha-ke i-Kaizer Chiefs Matsimbi Tsepo Matsimbi uyefuna lapha-ke emshini wesinkwa Toaster Ntsabata sibheke lapha-ke Vuyo Letlapa uyena muva kuye lapha-ke Daniel Caroso sala phasi lapha-ke Makhokhoba Mashilwane mawubheke lapha-ke mbukele-ke yonke imidlalo edlalwa lamaqembu-ke omabili i-Kaizer Chiefs neSikhukhune asikaze-ke ngempela sibone-ke umdlalo ophela nje lingekho igoli ngakho-ke ungatatazeli aseza-ke amagoli kuwo-ke lo mdlalo uyalahla lapha-ke Miguel Ramala liyahliwa ibhola lakhe the Ox Mthethwa yahlaba yacela lapha-ke Ox nathi ibhola-ke manje ngapha-ke nenkundla onside nansi Aviator langelihle phili Aviator Luke Bakmana Komphuthi Mayibhuti phakathi ebhokisini sebenza lapha-ke emuva Tsepo Mashilwane lidla kalula Toaster Ntsabata uyanalo lizwa Toaster Ntsabata Matsimbi Toaster Ntsabata Kambukeli is yet to keep a clean sheet against the Kaizer Chiefs zokumthi-ke umdlali-ke lo okukuthi-ke ngesinga 2021-2022 efika-ke ngempela wadlala-ke amahlandla amabili against Kaizer Chiefs yanqoba-ke ngo-2-0 yanqoba-ke futhi-ke ngo-1-0 ikora kuye lapha-ke uToaster Ntsabata the lapha-ke ngesinga 2022-2023 uToaster Ntsabata wayesebhentshini ngenkathi-ke i-Kaizer Chiefs beyidla lapha-ke ngo-1-0 amahlandla amabili beyithathela lapha-ke u6 points abaso lapha-ke isikhukhune Thato Khiba mbese nathi ibhola-ke manje liphakama thola lapha-ke Zitha Akunika khiphela ngaphandle Zitha Akunika
Ramallah. Ellis Ramallah. Emofogera pake Daniel Caruso. Pagamesa Caruso. Kokoba Makokoba. Tsepo Mashirwane. Makokoba. Wenzejani. Yalita lile pole Aviator. Langelike pili. Sisogele mugire hambege ne Orlando Pirates. Yala page ezwela sa Spain. Gwira page iPreseason. Yena ke tsepo Mashirwane ngekati ke fika gwira page Orlando Pirates. Ngesizini ke ehlule ngaphambi kokuthi bambonekise kusula page isikhukhune. Wachola ke isipilione. Sala page ezwela sa Spain. Wathi ke mayibuya. Asebethi ke akuyothola ama minute ke ngale. Gwira page isikhukhune. Wachola ama minute kusula page isikhukhune. Bekumela buye ke phela kwesizini. Kodwa ke nange usahlela ngamanje. Kusula pake isikhukhune ngathi ke uhlele kahle kusula pake isikhukhune nafikela pake Aviator langelike phili the Aviator yenze njani Aviator langelike phili bekene namadoda amathathu eyedwa uyawenza amadoda kodwa ke babuya naye ezwa yena ke langelike phili Tsepo Matimbi mawuhleke ngendlela ke eyisimanga yena ke uTsepo Matimbi Sitha Kunika Emofogela pake Dylan Solomons. Ball possession iyayivula iKaizer Chiefs. Ngala pake u56%. Iyona ke ball possession. Sitha Kunika. Lebhamabwe. Ifuna pake Luke Batman. Buyere mo fala page Dylan Solomons. Asotige beshinjane ngila page usitha ngila page o Luke Batman bena la page langelike phili. Ufungila la page phakathi langelike phili. Uthike Batman awuze ngapha. Philippi oyila pake chwagi udlale kabi idlalisa kabi ivuyo lihlapha emofogela pake Toaster Nzabatha Kaizer Chiefs gemukeli they've kept 4 clean sheets against Isikhukhune bafuna lapha ke clean sheet number 5 in 11 games kusukela lapha ke ngesizini ka 2022-2023 babhekile ke ukuthi ke namhlanje kukhona na abangakwenza kanti ke Isikhukhune sona sinama clean sheet ke amabili zokuphela against Kaizer Chiefs emidlalweni lapha ke ethi ayibeke ishumi Caruso Litlapa sibheka lapha ke Thato Kiba uyalidla lapha ke Oxmthethwa uyofuna lapha ke Asanele Philippi nafika lapha ke table for 2 faka lapha ke phakathi nenkundla iGodaro yadliwa ibhola lakhe iGodaro sibheka lapha ke Tsepo Mokoena funa ke uzorana ke ngapha ke nenkundla shamna lapha ke Tsepo Mokoena funa lapha ke supporter eveza ngapha ke nenkundla Thato Kiba mbese yadliwa ibhola lakhe Thato Kiba angazi ngabadlali beKaizer Chiefs ngaso sonke isikhathi mabeqeda kudla ibhola bonke bakhomba uBrandon Peterson bekhona bengama options ethi ke ihlabele emuva ku goalkeeper bayalisaba na noma ke iyo ke vele indlela abaplana ngayo ukuthi ke masike salithola nje aliyoqalwa lemuva ke kunozinti uyalahla lapha ke Rick Frosler uyalahla lapha ke uBaoti uyasusa Tsepo Matimbi mawungahlala ke la engihleli khona ke bukeli uzobona ukuthi ke umoya uyayivuna iKaizer Chiefs shoba ke kusayiwa le unomoyana nje oyivunayo iKaizer Chiefs ngesombe ke sesibili uzobe ke ungasayivuni ke sidalo umoya iyona ke iKaizer Chiefs ngakho ke kumele izame ukulungisa ke into zayo kusasemanje kusukele sewombe Miguel funa lapha ke Sitha Kunika Dylan Solomons
Engineer Tegise engapha-ke ku-Asanele Philippi Inacio Miguel Lebahang Mabwe Kuisele mo lapha-ke the Ox Sitha Akwinika ngasho ke ngathi-ke lo mdlalo uzoba too tactical ngoba-ke bayazana abaqeqeshi-ke bobabili Cedric Kaze naye lapha-ke uFernando da Cruz phakathi kweleli yebhola phakathi ebhokisini sebenza mshini wesinkwa Toaster Nzabatha Tsepo Matsimbi Nzabatha khumbule ukuthi-ke iqembu neqembu maqala-ke isizena imvamisa-ke abaqeqeshi basebenza-ke ngo-5 games first 5 games basuke bene-target yokuthi-ke babengathola amaphuzu-ke amangaka emidlalweni-ke emihlanu-ke yokuqala babheke-ke futhi ukuthi-ke ekuhambeni ngabe ngabuya-ke ne-draw bese kuthi-ke ekhaya bathole-ke full 3 points iyona ndlela-ke abavame-ke ukusebenza ngayo abaqeqeshi bangabe-ke beplana ukuthi nje emidlalweni emihlanu-ke yokuqala imidlalo esekhaya bafuna-ke 3 points ekuhambeni bafuna-ke i-draw i-win sekungaba nje iyo lapha-ke ibhonasa ngakho-ke kulo mdlalo isikhukhune mangabe izinto zibe kanje kusayihambela kahle ngoba-ke bazofuna-ke iphuzu athi-ke sekungaba-ke ibhonase ukuthola lapha-ke i-3 points komphuti meyiphuti nathi aviator kuyela lapha-ke emuva Frosla Inacio Miguel Sitha Akwinika emuva lapha-ke Inacio Miguel kuyele emuva lapha-ke Brendan Peterson lapha bekanga-ke manje balapha-ke Kaizer Chiefs Tsepo Mokoena sala phansi uthi noPempekete abantu abalala emsebenzini Thisho noPempekete abantu abalala emsebenzini yasiwe ibhola lakhe Luke Bartman Bright Ndlovu Mashirwane Ndlovu Khube Lehlapa Ramala Thato Khiba akibhola-ke manje laso lapha-ke isikhukhune Mkhize Lehlapa sifika lapha-ke Vuyo Lehlapa uyangena lapha-ke Lehlapa bafuna-ke Bright Ndlovu uBright Ndlovu-ke mbukeli umdlali-ke oconvertiwe esathi siqala-ke ukumbona sambona-ke edlala i-center back position ngenkathi-ke isikhukhune sidla lapha-ke iDurban City emdlalweni wabo kokuqala kukoreyona lapha-ke uBright Ndlovu akaqeda ukuthula nje umdlalo wonke elo eqhamuke njengenet yena-ke uBright Ndlovu Inacio Miguel kunento-ke mbukele nokwenzeka kuyo lapha-ke performance yabadlali uma ngabe-ke becabanga ngomdlalo-ke olandelayo nobani ufuna ukuthi-ke ayisave azongele lapha-ke umgqibelo shoba-ke Kaizer Chiefs izobhekana-ke neMamelodi Sundowns kuyo-ke le nkundla nayo lapha-ke umgqibelo mhlawumbe-ke ngaqala ubona ukuthi-ke ngendlela-ke abadlala-ke ngakhona mhlawumbe-ke babhekile ukuthi-ke madoda kumele-ke sizongele lapha-ke iMamelodi Sundowns nathi ihlokele lebhola sifika lapha-ke Ellis Ramala eletha ngapha-ke lenkundla ufuna-ke Tsepo Mokoena kodwa-ke yafika lapha-ke Ox Mthethwa lidla nje kalula leli bhola Igodaro the Khosi Ego liyadliwa ibhola lakhe hlebhela umphakathi ethiyosa Igodaro Mkhize uyalicela leli bhola kodwa-ke Thato Khiba dlala ngapha-ke lenkundla kuye-ke uGive Mokhube Matsimbi Cardoso nathi ibhola-ke manje onside sebenza lapha-ke emuva Engineer Tegise
Serepanse Vueli Kappa iyira pake injini tegise ebuye nayo ge eswa iyira ge Vueli Kappa akupeka chebukela kishelela ngayo shwengani nasikele nje bekhala ngayo kembukela ukuthi isikhukhune zizohamba sambe ke sibabone ukuthi ke sonke isikhathi bafuna ukuthatha wonke amabhola bawaseke ku Brandon Peterson bese ke besetha lapha ke i-pressing trap ezoya lapha ke ku Brandon Peterson nangempela bamfake lapha ke ngaphansi kwencindezi yena ke Brandon Peterson asinda ke ngokulambisa bola lapha ke Kaizer Chiefs ekuthenini ke ingatholi i-penalty iyona ke isikhukhune uye lapha ke Inacio Miguel okukuthi ke ngasonke isikhathi noma ke emeyedwa usaba lapha ke ibhola uvela khombe lapha ke kunozinti bese ke belishayela emuva aba lapha ke Kaizer Chiefs Vueli Kappa usuka lapha kuyoke iJomo Cosmos shoba ke esela nathi ke lensizwa Cedric Kaze zokumluthi lapha ke Cedric Kaze ngesizini ke eyedlule ebekade ke ekwi-Kaizer Chiefs bena lapha ke uKhalil Ben Yusuf ebekade ke bebabili kuyo lapha ke Kaizer Chiefs yena ke uCedric Kaze ke mukele ke ngesinye edlule in all competitions badlale lapha ke 39 games for Kaizer Chiefs bawina lapha ke 19 games badlala ama-draw awu-11 balahlekelwa ke imidlalo ewu-9 kuyo lapha ke i-Kaizer Chiefs 39 games 19 wins 11 draws 9 losses yakhe lapha ke uCedric Kaze bena lapha ke uBen Khalil Yusuf belapha ke kuyo i-Kaizer Chiefs emuvukela lapha ke uShinwe Sinkwa Toaster Ntsabata phakamisa uyofuna ngapha ke nkundla kuvele lapha ke Mashirwane naski le pressing trap enkhuluma ngayo malingena nje ku Brandon Peterson abesikhukhune ke bayabeshesha kuye lapha ke Brandon Peterson Bright Ndlovu Ellis Ramala emuva ku Toaster Ntsabata belahla lapha ke Toaster Ntsabata iphelela ku Brandon Peterson Seta Kunika spela lapha ke injini tegise Oxmthethwa hlala lapha ke Dylan Solomons nathi lapha ke table for 2 asanele Velepai Lebohang Mabwe nathi ke manje ke Kaizer Chiefs ihlanganisa ke manje bofuna lapha ke the Aviator langele phili eliphakamisa uphili Vimba nje kalula aba lapha ke isikhukhune Bright Ndlovu uyalihla lapha ke Miguel Mabwe Shepard uthi nompempe umdlalo umuhle uqhubeke Tshepo Mokoena hlatswe ka buya lapha ke Inacio Miguel Vuyo Likapa Sabata befuna lapha ke Tshepo Matsimbi napha ke mbukela badlala kade ke boqalile umdlalo ke owedlule Mfundo Vilakazi lapha ke uThabiso Munyane khona ke lapha ke Phule Modi ebenchini abadlali ke lapha ke ukuthi ke bazobheka ukuthi ke ngesombe sesibili bangangena ke benze njani kuyo lapha ke iKaizer Chiefs Mashirwane Makhokhoba funa lapha ke Mkwena siphela lapha ke Bright Ndlovu uyalihla lapha ke Oxmthethwa Lebohang Mabwe yavinjwa ibhola lakhe Inacio Miguel Seta Kunika
yafinisha ibhola lakhe Zitha Kunika lapha ke Ellis Ramala wenze njani ngena ngaphakathi lapha ke Ramala funa ukuhamba namadoda sebenza lapha ke Lebohang Mabuwe uyana lolizwe ke leli bhola lapha ke Ox Mthethwa uyana lapha ke muva Ox Mthethwa Luke Bartman Frosla spela lapha ke table for two Philippi ifuna ke Zitha Kunika umeyedwa ngapha ke lenkundla Luke Bartman aphandle nje kwesithombe sakho umele ke umdlali ke ozoliswitcha ke ibhola amdlalisi lapha ke Luke Bartman Zitha Kunika Philippi Zitha Kunika akuzombona na Luke Bartman uyamsikaza uyele muva lapha ke Inacio Mikel Frosla Bartman lange lihle phili ebethudlalana lapha ke Luke Bartman asedliwa ke lele bhola Ox Mthethwa nathi Aviator Frosla ephakamisa ibhawodi Daniel Caroso izophumela ngaphandle kube ibhola laso lapha ke Isikhukhune yilo kushilo ukuthi ke bayazana bobabili labaqeqeshi nakho ke solo ibambe nje kanje ubonakala ngendlela ke isetup engakhona kuso lapha ke starting lineup le formation ke ithi ke ayiba ama 4-2-3-1 yombili okuchaza khona ukuthi ke inkundla ibalance ke yonke especially lapha ke phakathi nenkundla mawuna ama screeners ke amabili ascreena idefense bese uba ke no number 10 oyedwa ozo eda ke kwi-strike amahlaselwa bese hlehla ke ezomaka mangabe ke kumakwa nathi ibhola ke manje laso lapha ke Isikhukhune wafuna lapha ke Ellis Ramala bhekene lapha ke nenjini etekise Ramala dlala noThato Khiba Ramala yavimba lapha ke enjini etekise Dylan Solomonza uthilo Pempo umdlalo omuhle uqhubeke Igotaro the Kosi Ego lapha ke Igotaro uyefuna lapha ke ibhawodi River Frosla the Aviator lange lihle phili the Aviator hamba namadodezwa yona ke Aviator -1 -2 Lebohang Mabuwe funa indlela ke zakhe siporo nyangena oyisa ngapha ke nkundla lapha ke enjini etekise asanele Philippi table for two amaqembu ke omabili adlala ke inkostini nangegaga lapha ke Inacio Mikel right Ndlovu phasa ngemuva Tshepo Mkwena nangumkwena ke manje offside Mkhize offside Mkhize kuthiwa ke isikhindi eseshawa umoya akubheka nje ke shedela ngakoshumi wenkani uye lapha ke Mkhize Zitha Kunika Dylan Solomons Lebohang Mabuwe engapha ke nkundla ufuna lapha ke Luke Bartman sibheka lapha ke Komputi Mayiputi uyafimba lapha ke muva Mashilwane yena ke uMakhokhoba Frosla Lebohang Mabuwe lihlakalule lapha ke ibhola yena ke uToaster Ntsabata uneyigubhu ke kade idedela against Golden Arrows uyabuza lapha ke Lebohang Mabuwe yenze njani madoda ngoba aniveli attempt ke Kaizer Chiefs yokuqala after 41 minutes i-attempt ke Kaizer Chiefs yokuqala after 41 minutes yakhe lapha ke Lebohang Mabuwe Toaster Ntsabata uyafuna lapha ke Daniel Caroso
Cardoso emuvukira pake give more Coupe Oxentetwa iphakamisa lapha lekudla ngifuna lapha ke table for 2 kodwa ke lemshiya lapha ke asanele Philippi Mashilwane Matsimbi Bright Dovo Realika lapha ke Frosla Atijona mashila ke lapha ke asanele Philippi kodwa ke Tsepo Matsimbi uyana lelizwa Tsepo Matsimbi Sabata Bright Dovo Izoposo lapha ke Makokoba Tsepo Mashilwane bona lapha ke Tsepo Matsimbi Fuyo Likapa Aiko akamuhleke neze lapha ke Fuyo Likapa selokhu ke ethinteke lapha ke kuDilon Solomonza lokhu ethinteke lapha ke kuDilon Solomonza akabanga ke esaba muhleke neze yena ke uVuyo Likapa izoke ngibona ukuthi ke bazosukumisa bani abaselapha ke isikhukhune athi bazosukumisa lapha ke Mokibelo Ramabu athi bazosukumisa lapha ke Mokibelo Ramabu Chindeke ngempela lapha ke kuye uDilon Solomonza kuye lapha ke engineer Tekisi nansi engineer Tekisi uyabona lento yokwehla staff mayikuthwele engineer Tekisi wehla staff wena kuba nje wehla staff lapha ke ku-engineer Tekisi ebilokisha lapha ke Baratopri wacela ukwehla lapha ke ngase Gold Reef City akangayilinda ke yama wafuna ukwehla ke ihamba yasemchitha lapha ke engineer Tekisi Mokibelo Ramabu usuka lapha ke eqenjini lawo lapha ke Polokwane City la abekade ke enzima khona ke ngempela yena ke uMokibelo Ramabu Frosla Mabwe uyalwa lapha ke phakathi nenkundla yena ke loBahang Mabwe Solomonza phakathi eboxini sebenza lapha ke muva yena ke uTsepo Matsimbi ebiyiphi lapha ke cross yakhe eDilon Solomonza isho ke yamthola lapha ke Igodaro uzofaka lapha ke mukele imzuzu emithathu emva kwemzuzu ke emithathu kuzobe sekugezelwana phakathi kwalamaqembu amabili kusulapha ke Sombe esokuqala Mkwena Mashilwane ubona lapha komkwena futhi siphela lapha ke Tsepo Mkwena Tsepo Mashilwane futhi okusadlala ke Igodaro befuna lapha ke lokuBartman kombuti ikomdibuta kombuti Otiyazama kombuti mebuti Luka Bartman Otiyazama ukumthumela ke ekude uToastan Sabata Ozongena lapha ke Mokibelo Ramabu suka lapha ke Polokwane City ngena lapha ke Vuyo Likapa soke ngibona ukuthi ngabe ubani ozohlehla ayelapha ke kuyo ke right back position cishe ke kuba uyelapha ke uRamala Igodaro uyalwela ke lebhola emuvukela lapha ke Zitha Kunika Dilon Solomonza Coupe
Spiega lapha ke Kiba. Emuva kwelapha ke Isikhukhune. Ulikhiphela ngaphandle lapha ke Zitha Akwinika. Usuthu ke mbukele selikorile against Orlando Pirates. AmaZulu 1 Orlando Pirates lilodwa. Khavile lapha ke Usuthu. Inacio Miguel. Uyiwela yedwa nje lapha ke Inacio Miguel. Thumela ngaphandle lapha ke ibhola. unompempe uzoyishaka noma kunini impempe yakhe awuqede ke umdlalo kusolapha ke isiwombe esokuqala Elisa Ramala uthi unompempe ungasaliphosa nokuliphosa asihlabe lapha ke ikhefu yasuka liyahlala lisuswe lapha ke Isikhukhune babina noku bazoliphakamisa nje balithumele phambili nje beqeda ukulisusa abayo lapha ke Isikhukhune kodwa liyadliwa iyo lapha ke eKaizer Chiefs Ramala uyisela lapha ke mvuko lapha ke uDaniel Cardoso #SSDiski ikhona ke la uzothi ke mangabe ke usitobetsa khona bese ke usithola khona sibese lapha ke #SSDiski ngakhohle ke bukele sithi ke no to piracy last ke khona ke ungawutshontshi kumsebenzi wethu mawutshontsha ke umsebenzi wethu ulimaza thina ulimaza ke abadlali ke uqobo lwabo ngakho ke ubuke ngokusemthethweni ukuze ke nathi ke sizophila ngokusemthethweni nabadlali nabo bezophila ke ngokusemthethweni hlale lapha ke uMkhize thola lapha ke yellow card yena ke uMkhize akubheka nje ke shelo ngako Shwenkani sale phansi the aviator thola lapha ke khadi eliphuzi yena ke uMkhize Ochichi nompempe ozaphe yellow card phesihle Mkhize sizokuya phansi ethi kunegagasini lapha ke endaweni ke yasemlazi uzobe free kick yeKaizer Chiefs free kick yeKaizer Chiefs Pili yavinjwa lapha ke uPhili kuthiwa ke akuyibhola lesikhukhune Inacio Miguel ifuna lapha ke Dylan Solomons nansi jinetekisi akubheke lapha ke Inacio Miguel ukhomba lapha ke muva uthi lisusela isenta ulisele Brendan Peterson Bright Dlovu uyavimba Zitha Akwinika Lebohang Mabwe nathi bona lakhe manje ke Give Mokhupe Kifa Makifa funa lapha ke Mkwena funa lapha ke Mkwena Give Mokhupe futhi Inacio Miguel khiphela ngaphandle izophosa mphosi lapha ke Elisa Ramala Daniel Cardoso hlalile ke ngempela kuyilapha ke Kaizer Chiefs yena ke uDaniel Cardoso the Rock zomphumela ke ngempela ke edlala ke inqwaba yemidlalo kuyilapha ke Kaizer Chiefs uDaniel Cardoso yahluka ibhola lakhe ke Ox nanguKhiba ke manje uyofuna ngapha ke Mkwena kodwa kumphase ngemuva yena ke Mkwena Khupe uyavimba Zitha Akwinika Mkwena bona lapha ke Khiba angumkhize ke manje Daniel Cardoso Tsepo Matsimbi
Daniel Cardoso ke mugel jukona ke edila page ibandil ka kapteni etnashila sura page iskukune, one of the most experienced players kula page iqembu leskukune yena ke u Daniel Cardoso lidla kadula page Brendan Peterson pour les Kaiser Chiefs Aviator bila mufogora pagale buhanga bwe Aviator pili the Oxum Tetra spegala pagale zita kunika table for two verify Dylan Solomonsa lange pili table for two Batman triple pagati look Batman Forget up Brendan Peterson Sita Akunika Oxum Tetra Parmiso Oxufuna la pagade Aviator Langli Pili Nazi Aviator Flukari Kela Mabwe Sita Kunika Isubira la page Dylan Solomonsa Atijine Tegise Yakabe Kela de Mache the Aviator Engineer Tegise Dylan Solomonsa Inga Pagde Uza Fede Pai table for two Yakulia Fala table for two Abuzu Tiga Kan Fangani La Page Epoxine Yena go table for two Frosla Batman Lebo Hamabwe Sita Kunika Tange Kangana pagade Dylan Solomonsa Ora velo la futile pola table for two Mabwe ya finjo pola la kirbo hang Mabwe la sebeza la pagade Sita Kunika Atijine Tegise Dylan Solomonsa Mabwe ya bonsuti alfuna ke manje Kaiser Chiefs igoli Simile Jes Kukune Batman Frosla Lebo Hamabwe I rotate ale manje bawla page Kaiser Chiefs Sita Kunika table for two verify amfimba la page Asanele verify Oxum Tetra Mabwe Bilogira page Sita Kunika Uvera Kombe Jo Miguel Atile Brendan Peterson ungaleti lagi emeyedwa yena ke Inacio Miguel atijele Brendan Peterson emuva Yachetha la page coach Fernando da Cruz Uthwe madoda phakamsani siyalidinga ke leli goli Yayifise ukuthi ke ngelinye ilanga ke kutholakala ke noma ke camera nje eyodwa ingene lapha ke dressing room komputi meyibuti Batman wenze njani komputi meyibuti the aviator sebenza umshini wesinkwa Chosta Nzabata Beyasebenza Chosta Nzabata Izobhala phansi lapha ke Oxum Tetra Lebo Hamabwe ativula indlela ngezange siporo ngiyangena Sita Kunika phakamisa Sita Kunika sebenza Makokoba Sepo Mashilwane Mabwe
na pake kuja kwa pake Oxum Tetwa Frosla na tipa uti spigala pake Batman franga pake the Aviator Batman futi shala lebo hanga buwe ozo funukshaya kora kushara pake ulka Dylan Solomons Engineer Tegisi sevenza tsepo Mkwena ya sevenza tsepo Mkwena akalelage first time cross abalandeli bawula phake Kaizer Chiefs bathike ulibambezelile yena ke phake Dylan Solomons uyena phake the Aviator la ngene pili Kaizer Chiefs imayithola lapha ke funa kick yawo ke yokuqala emidlalweni izoyithola lapha kuzoke isombe ke sesibili izophakanyiswa liphakanyiswa lapha ke la ngene pili the Aviator dlala lapha ke funa ke isheshayo Solomons phakathi eboxini sebenza uKadoso Lebahang Mabue phakamisa lapha ke Mabue nansi Aviator iyafika la ngene bola fikile lapha ke la ngene pili kulokele le bola the Aviator Dylan Solomons Engineer Tegisi the Oxum Tetwa yadayisa lapha ke Oxum Tetwa Kiba emufukela lapha ke Ellis Ramala Mkwena phakamisa Mkwena yofuna lapha ke Mukibelo Ramabu impulele Sikhukhune Ramabu sebenza lapha ke muva ifikela Mbuso Inacio Mikel emufukela lapha ke Zitha Kwinika Mikel Lebahang Mabue spigala pagi Frosla kibra pantira pagi Ivauti yena ge urri Frosla Coach Fernando da Cruz Ujaya Cruzek namhlanje madoda Ujija Cruzek namhlanje siloshintsha amagiya abadlali ke lapha ke mukela bangayizanga lapha ke 18 jobona lapha ke Omtasingwa onqobo nabo ke oDotley awuyibhodela sehotela umshawushile yena ke lapha ke uRushin Dotley uthi ke uFernando da Cruz aCruzek isidalo ke namhlanje siloshintsha amagiya yamshiya lapha ke Igotaro nanti ke ushintsho zothi ke lenziwe Nico Mobi uzothi ke angene kuso lapha ke Isikhukhune bena lapha ke umncedi Vandala akahluphi ke umncedi Vandala ebela lapha ke eqenjini lawo lapha ke eMagesi ebela lapha ke kuyiMagesi FC yena ke umncedi Vandala bena lapha ke uNico Mobi ibona badlala ke bazongena Nico Mobi ke mbukelo somkhulula ke wazenzela igama eqenjini lawo lapha ke Free State Stars yalakoto yena ke uNico Mobi azoliphakamisa baso lapha ke Isikhukhune bafuna ke Mkwena Ramala Kube Bola ke manje la lapha ke Kaizer Chiefs table for 2 Philippi Batman Lebahang Mabue kibra ngaphandle Mkwena
Spela lapha ke Bartman. Uyofuna lapha ke table for 2. Philippi. Frosler. Winika. Ngati bola lakhe ke Igor Jaro. Spela lapha ke the course Igor. Aviator. Igor Jaro. Ochiazama Igor Jaro. Ochiazama the course Igor. Akupeka chekeshela na ngoshimekani. The Aviator. Ibibone lapha ke Igor Jaro. Kuragala sephumela lapha ke eceleni kwepali. Jersey number 12, Kato Kiva, and coming on is jersey number 18, Phumile lapha ke Tato Kiva, bena lapha ke Tsepo Mokoena. Bafaka lapha ke Mqedi Vandala. Mqedi Vandala usuka lapha ke kuMagezi. La kade hlupha khona. Yena ke uMqedi Vandala. Bena lapha ke uNyiko Mobi. Nathi phela lapha ke inkundla Tsepo Mashilwane. Sipela lapha ke Makokoba. Hayi khona. Amhlula lapha ke Makokoba. Uyabona ke isikhukhuli ngokufaka lapha ke uNyiko Mobi. Bakhiphe lapha ke uMkwena. Sebezovala ngempela ke manje emuva. Mabemaka ke bazoba bahlanu ke emuva. Sosa Frosler. Kuragala shwaya lapha ke uMkhize. Brendan Peterson. Nasi ke lapha ke Engineer Tekisi. Dylan Solomonsa. Ngangabukile ke othiwa inqobela ke namhlanje Oliver Mphahlele. Inqobela lapha ke imali ke engango 30,000 wamarandi. Kuye lapha ke isibonise enwina. Zokhumbula ke mbukela ukuthi umncintiswano ke lo othi ke uvunulele ke iqembu lakho. Uvunule ke ukubadlula bonke abalandeli abakhona la enkundleni. Ebese ke uyinqobela ke ngempela. Kuye lapha ke isibonise enwina Oliver Mphahlele. Kuye lapha ke othe wanqoba. Amvimba lapha ke Oxford Mthethwa. Kaizer Chiefs ilungisa lapha ke inguquko ezimbili. Ibona lapha ke Mduduzi ishabalala. Uma ke ngeenyawo. Ibona lapha ke Mduduzi ishabalala uma ke ngeenyawo. Nyiko Mobi. Sekhuluma ke isipiliyoni ke manje koNyiko Mobi. Umdlali ke owaziwa ukuthi ke udlala ke i-left back position noma ka adlale as center back. Kurake nanga zodlala ke i-left back position. Nathi kurake manje Engineer Tekisi phakathi boxini. Karagata! Luka Bartman engengasho komdlalo oqala ngathi ke namhlanje udlaliswa ke endaweni yakhe lapha ke ku-number 10 position phambi kwamabhale nansi Engineer Tekisi umvusi wenyamazane yabona lapha ke Aviator kona Engineer Tekisi komfuthi beyifuthi ikomdifuta komfuthi beyifuthi yadlala TV iyadla impofu
ishukudla kwawo shona wena iyadla impofu shona ishukudla kwawo shona wena iyadla impofu ishukudla kwawo iyadla impofu idlela nje ukudla kwayo. Luke Bartman la adlala khona vele kwi-number 10 position wahlaba wadla ngaleyo ndlela ke one Kaizer Chiefs not asikhukhune ngingasho ngathi ke lo mdlalo igoli ke elizongena igoli ke ngempela elizobe ke liqhamuka emhlabeni ke otight ke ngendlela ke esimanga inguquko ezimbili ke zibi ngomumo kuyilapha ke Kaizer Chiefs sibheka lapha ke Bharali Sikhukhune phakathi ebhokisini. Ayishaka ngempela awutshontsha ke umdlalo abaso lapha ke Isikhukhune ayishaka awutshontsha umdlalo abaso ke lapha ke Isikhukhune Give more Coupe eselishayisile ke ngempela kuyela lapha ke Give more Coupe 2 yey'nguquko ezenziwa lapha ke Kaizer Chiefs. Luke Bartman uyaphuma bena lapha ke Asanele Villepay uzogena lapha ke Mduduzi eShabalala yena ke uJodai naye lapha ke Mfundo Vilakazi yena ke uPaper 2 izoke inguquko ezimbili ezenziwa lapha ke Kaizer Chiefs. Emumva ke lapha ke Daniel Cardoso sibheka lapha ke Paper 2 Vilakazi eyindlela yaphasa onside Shabalala phakathi ebhokisini Shabalala wenze njani amthathela lapha ke Mfundo yena ke lapha ke Mduduzi Shabalala Ramala offside Ndlovu offside Bright Ndlovu iyaqala ke manje Kaizer Chiefs idedela lapha ke ama-runs of the ball amahle ke ngendlela ke eyisimanga nathi ke le bhola athi ke isikhidibe sesishawa umoya kuye lapha ke uBright Ndlovu khumbule ke mkuthi ke umdlalo uma ungaphela ngale ndlela i-Kaizer Chiefs izoya ke emdlalweni ongomgqibelo la ezobhekana khona ke neMamelodi Sundowns ukuzethemba kwayo kuphezulu ngendlela ke eyisimanga ila sizobona khona komdlalo ke omuhle njengoba ke neMamelodi Sundowns nawo ke iwinile izolo ngenkathi ke ibhekene nalo ke iqembu lawo lapha ke i-TS Galaxy nathi pass ka-Ox kodwa ke lutho iyavinjwa ke leyaphasa yakhe ke Ox Mthethwa sibheka lapha ke Mokibelo Ramabu njengamna lapha ke Mokibelo ehlabe ecela lapha ke Mokibelo Ramabu uyabahlikihla lapha ke Ramabu uyafuna lapha ke Daniel Cardoso siyaphakamisa ke manje Isikhukhune sithi ke sifunike lapha ke phambili Nyiko Mmobi uye lapha ke ubuza kimi Daniel Cardoso Tsepo Matsimbi Ramabu hlala nomkhize nathi phona ke Give more Coupe sibheka lapha ke Vandala Ramala uyishiya phansi nje netekise phakathi ebhokisini uyinjebe uyakhala lapha ke Ellis Ramala uthi ke faka ubhonsi sengiligobile uthi nje faka nje uzophoka Ikotaro nathi phona ke manje Kaizer Chiefs Shabalala Vilakazi ayikhona esokweni Mduduzi Shabalala futhi Jodai hlala lapha ke Mabwe iyaqala ke manje yanyakaza ke Kaizer Chiefs iyabusa ke manje Kaizer Chiefs Shabalala futhi enze njani ebeyofuna lapha ke uVilakazi kodwa ke liyahamba ke kuphumela ke ngaphandle azofuna ukufaka lapha ke Kabelo Mkhwesa abawu lapha ke Kaizer Chiefs afuna ukufaka lapha ke Kabelo Mkhwesa Sose muva lapha ke Isikhukhune
yavimba Zitha Akwinika. Nangela phake Cedric Kaze Ladies and gentlemen, okungahambeli kahle ke mangabe ke izinto zibe kanje bazodonsa ke lapha ke ibhawudi Rifa Frosla umdlali ke ozothi ke aphunyuzwe shoba kusayiwa lapha ke emidlalweni ke onzima ngomgqibelo bafaka lapha ke Kabelo Mkhwesa nathi ibhola ke manje lika Oxmthethwa phakathi eboxini ayikhona liyadliwa ke liyabhola paper 2 Fundo Vilakazi uyakhala lapha ke lanelihle phili uthi ke ngimenzeni akubheke nje keshelele ngako Shumekani emufokuso lapha ke Isikhukhune sibheke lapha ke emshini wesinkwa Toaster Nsabatha Ndlovu sibheke lapha ke Vandala sibheke lapha ke Oxmthethwa uyana release lapha ke Oxmthethwa Shabalala Hlala noMabue engaphakele kudla ke manje lapha ke Mkhwesa Mabue izohamba nje iphumela ngaphandle ibhola lawo lapha ke iKaizer Chiefs yabalungisa ke lapha ke uFernando da Cruz yavimba lapha ke muva Zitha Akwinika uyalo lapha ke offside Igodaro kunomdlali ke weKaizer Chiefs Dylan Solomons athi ke akazizwa kahle ke neze ungakhohlwa ukuthi ukhona ke lapha ke Thabiso Munyane lapha ke ebenchini odlala ke the same position neyakhe lapha ke uDylan Solomons nathi ibhola manje bedlulisa yasebenza lapha ke Dylan Solomons uzoba ke corner kick yaso lapha ke Isikhukhune sibheka lapha ke corner kick Isikhukhune azothi bayiphakamise lapha ke phakathi eboxini langelihle phili shayisekile ke lapha ke kuye uGive More Coupe nathi ibhola ke manje lakhe ke Ramabu phakathi eboxini sebenza lapha ke Zitha Akwinika Fundo Vilakazi paper 2 yafuna ngaphela kudla phela lapha ke Oxmthethwa ayijibalela lapha ke Ox lapha ke Ox wenze njani uyalivala lapha ke Ox ayiphakamisa phakathi eboxini ngapha nenkundla eligobile lapha ke Oxmthethwa akubheke ngale ke inkundla
uyela pake ufilagazi obetige Kenan Matota nyal goma gele pola bal kipira kapanta basura pake Iskukune kipira kapante Ramala nakti pula la kege le bahang mabwe ezo poso sura pake Iskukune si hamba ke skacha boti nasibe gele phansi akahambela kahle ke osjuma ngabanye akateke bezojuma ngaso lapha ke Iskukune akahambela kahle ke neze njengamanje omenzelwa akateke bezokwenzelwa Iskukune izophakanyiswa ke Karakika njengoba ke Kaizer Chiefs limsajinga uqhubeka impili phakathi eboxini yasusa lapha ke Aviator la ke phili emuvuka lapha ke Brendan Peterson uyanoliswa Spera pake Shabalala Sichakunika Dylan Solomonza Ozo kishwa jenge dala Yena ge Dylan Solomonza Asige iguquko empile zokuzwela pake Kaizer Chiefs akamuhle kahle ke lapha ke Dylan Solomonza engineer Tegisi ingakho ke beyidonsa befaka lapha ke Thabiso Munyane akathi ke bazofaka lapha ke uSpecial Ndlovu bakhipha lapha ke bahanga kuwe naye ke osebeke lapha ke umgqibelo laba bazobhekana khona ke neqembu leMamelodi Sundowns ngena lapha ke the Black Ball yena ke uSpecial Ndlovu phakamisa Sichakunika Shabalala offside Shabalala Coupe spera pake Kivmo Ramala chamna la pake Ramala yofuna la pake Mkise sebenza pake Thabiso Munyane Filagazi Thabiso Munyane ebephakamsile ke chimela la pake phambili emuvuka lapha ke Tostan Sabata Coupe phamisa Coupe onside Ramala ingaphakathi enkundla Mashilwane Kokoba phakathi eboxini uyinjebe Brendan Peterson uyanoliswa Ikotaro chikile lapha ke Ikotaro wenze njani Ikotaro akuya naye ezwa Mashilwane phamisa lapha ke Tsempo Mashilwane ejibana lapha ke Miguel uthi ke Brendan Peterson thatha into zakho Sichakunika phakamisa Sichakunika
ebepekela pake offside igodaro Kaizer Chiefs ngembukeli ishintshile ke iqedile kanti ke isikhukhune naso ke imasi soqedelela ke inguquko sasokela pake isikhukhune Chabiso Munyane Dlalo Vilakazi Abuyela lapha ke emuva Brandon Peterson Sikhukhule silungisa lapha ke Lishona lomushela Bena lapha ke uKarabo Tlhaka Ladies and gentlemen, the number 1 substitution for Nasi-ke inguquko coming off his jersey number 15. Madoda umqethi Vandala uqeda ngena Just number 21. umqethi Vandala uqeda ngena kodwa ke bamdonsa lapha ke umqethi Vandala bathi ke Vandala awubuye khona singakuboni kahle uqeda ngena umqethi Vandala kuso lapha ke isikhukhune kodwa ke bamdonsa futhi bafaka lapha ke lihlolo lomujela bafaka lapha ke umujela lena lapha ke Karabo Tlhaka Igodaro Nishiwe por la que Igodaro Daniel Cardoso Oyofuna lapha ke emuva Tsepo Matsimbi Brandon Peterson Square lapha ke por el Sikhukhune Mashilwane Mala phakathi eboxini nalithuba Wijebe eqeda ngena lihlolo lomujela eqeda ngena lihlolo lomujela wathola ithuba linqayizivele Brandon Peterson uthi ngimdala kule ndima uthi ngiyintshebe kule ndima washala lapha ke save kalokusho yena ke Brandon Peterson sibheka lapha ke langelihle the aviator kuna lapha ke Mkhwesa nathi bora ke Kaizer Chiefs emuva Inacio Mikel Sita Kunika Chumela phambili Brandon Peterson yofuna lapha ke the Khosi Ego yena ke Igodaro the awesome Chetwa nathi aviator ke manje langa lihle the aviator Khwesa Helen aviator Shabalala akangamthola lapha ke uIgodaro Shabalala sibheka lapha ke the Mthethwa ahlaba balicela ke manje ufuna lapha ke Kaizer Chiefs Dlovu ufuna lapha ke Chabiso Munyane Dlovu futhi the black ball sibheka lapha ke black ball indlela yapasa Shabalala
Tuojaye eshabalala esuka ebenchini benayilapha ke uDlovu the black ball bayacombine enza lokho abathi ke i-coaches influencer bathi ke ingane ke eyithumekayo uyayiva ke phasa lokusho lokushakana phasa khona ihlalele ihambe noNdlovu ubona ushabalala ubhekana nomshini wesinkwa TV iyadla impofu idla ukudla kwawo shona we iyadla impofu idla ukudla kwawo shona we iyadla impofu idla ukudla kwawo shona we iyadla impofu idla ukudla kwawo iyadla impofu idlela nje ukudla kwayo kusolapha ke isikhukhune 2 Kaizer Chiefs Mamelodi Sundowns iwona mdlalo ke olandelayo ekuzokwethulela wona nawo lapha ke umgcibelo bese kuthi ke ngesonto sohlangana ke emidlalweni Orlando Pirates neChippa United iyona mdlalo ke emibili ekuzothi ke kwethulele yona ngempela sonto Ekojaro uyalida lapha ke ibhola uyalolisa Thabiso Munyane sibheka lapha ke ibhola lika Ox AJ pass thola lapha ke Aviator onside Aviator la ke lihlefile entries qeda ke Dota yena ke Mfwesa uyabuza khona bane boxini abathola umuntu phana windo tamshilo zikwa lidla kalula umshilo sinkwa isobe seqala phansi the Aviator athi phela ke manje le Kaizer Chiefs bayaqala ke manje bayitobetsa ke manje bayitapeta ke manje abawula phake Kaizer Chiefs baqala ke ishow ke manje abawula phake Kaizer Chiefs the black ball faka lapha ke ukudla funa lapha ke Thabiso Munyane Thabiso Munyane uyofuna lapha ke the black ball futhi yena ke uNdlovu shabalala iyastabela cela ke manje Kaizer Chiefs Jana lapha ke sithakunika usukile ke lokho iyazenzela nje Kaizer Chiefs phasa ngemuva Thabiso Munyane ezobe seqala phasi kusala lapha ke isikhukhune Makokoba offside Mujela offside Mujela kuna kadanga lapha ke sithakunika ongathi ke mawuqala uyayiva ke uyabraywa ngapha unosisi ngale bosijuma ngabanye akade bezojuma ngesikhukhune omenzelo kade befuna ukwenzelwa ke isikhukhune akubahambeli ke kahle ke neze abawu lapha ke Orlando Pirates akade ke bezojuma ke ngesikhukhune oye lapha ke Ekojaro banjwe lapha ke uTsepo Matsimbi yena ke Ekojaro Simthetho asibheke lapha ke ibhola Munyane ejala veza ufuna lapha ke Shabalala kodwa kwamvimba lapha ke uShabalala sebenza lapha ke Simthetho ihliwe ke le bhola Ramala Elis Ramala versus lapha ke muva Inacio Miguel Sikhukhune ke mukeli siyaqala ukudliwa umdlalo waso ke wesibili weliga selokhu ke safika ukuqala nqa behlwa lapha ke umdlalo wabo wesibili kuye lapha ke iliga abaso lapha ke Isikhukhune
imvamisa-ke bavamile ukuthi-ke okungenani bathole noma-ke ama-draw emdlalweni wabo-ke wesibili weliga. In the past 5 seasons abaso lapha-ke esikhukhune banqoba-ke 4 games, badlala-ke i-draw eyodwa bedlala lapha-ke umdlalo wesibili kuye lapha-ke iliga. nathi ibhola-ke lizophela lapha-ke Brendan Peterson ozoyithathela nje isikhathi sakhe. nangi lapha-ke Mukibelo Ramabu umshiyela lapha-ke isandla yena-ke uBrendan Peterson. Ladies and gentlemen, we have Shoko lapha-ke mukele mizuzu-ke emine ngaphambi kokuthi-ke uphele-ke umdlalo. minutes. Ngomgqibelo-ke mukele abantu-ke siyacela-ke bafike-ke ngesikhathi ukuze-ke umdlalo uzokwazi ukuthi uqale-ke ngesikhathi phakathi kwawo lapha-ke Kaizer Chiefs nawo lapha-ke Mamelodi Sundowns. Wona mdlalo-ke engizokuphathela wona-ke ngomgqibelo bese kuthi-ke ngesonto kuphathele-ke umdlalo-ke we-Chippa United nawo lapha-ke Orlando Pirates. The Aviator funa lapha-ke uNdlovu Black Corner amvimba lapha-ke uNdlovu the Black Corner. Sibheka lapha-ke i-corner kick ye-Kaizer Chiefs. ezophakanyiswa lapha-ke ibhola hayi khona corner kick yawo lapha-ke i-Aviator iyahamba nje iphumela ngaphandle. Cardoso Ndlovu akuthiwe-ke namhlanje-ke Bright Ndlovu benze-ke umsebenzi omuhle lapha-ke Sithakunika bena lapha-ke Inacio Miguel ngokumaka lapha-ke uNdlovu. uNdlovu-ke mukele uyena mgadli weqembu laso lapha-ke isikhukhune owashaya-ke ngempela kamagoli lapha-ke Mabhalane Vilakazi dlala-ke noNdlovu Etiosa Oxumthethwa Thabiso Munyane Oxumthethwa phumela ngaphandle lapha-ke ibhola lakhe the Ox. athi-ke happy days are back aba lapha-ke Kaizer Chiefs. Igotaro Ndlovu uyofuna lapha-ke the Aviator azicisha kamnandi lapha-ke the Aviator langa lihlephile dlala noShabalala the Aviator futhi Khwesa Shabalala yavinjwa ibhola lakhe uShabalala. Nansi i-Aviator manje kunceda amadoda dlala noShabalala Oxumthethwa uyalinda lapha-ke Ox. The Aviator amdlalisa kabi bekuye lapha-ke uMduduzi Shabalala yathi khona lapha-ke i-Aviator langa lihlephile phakathi ebhokisini yapreza lapha-ke Igotaro akangangena lapha-ke Igotaro. Ramala yavimba lapha-ke Thabiso Munyane sibheka lapha-ke uMduduzi Shabalala Njotai buyela lapha-ke muva buye lapha-ke Brendan Peterson Sithakunika Thabiso Munyane ephakamisa lapha-ke Munyane kodwa kuyavimba Daniel Cardoso Mukibelo Ramabu wona lapha-ke Makhokhova Xaka sibheka lapha-ke Karabo Xaka funa ku-Bright Ndlovu abuye naye Eswa Bright Ndlovu kodwa kuyalilwela leli bhola Ramabu uyijebe uthi yazama Mukibelo Ramabu unophephe-ke mukele uzoyishayeka kodwa ayishayeke kabili ayishayeke kathathu iyahlula-ke lapha-ke Kaizer Chiefs. Amakhosi abafana bokuthula noNtolwane Phepela Nick Boys
izokudla kwawushono izokudla kwayo suka lapha ebhentshini Jujuzi eshabalala ukho baba Shikokonda Kasetrikaze Binasola Pages Kukune Coaches influencer suka lapha ebhentshini yena koshabalala mina lapha ke uDlovu bafike benza ke izinto ke zenzeka ayiboke ngifana benza ke izinto ke zenzeka sibona ukuthi komdlalo oqala waze ke wayophela mina nawe ngomgcibelo ke ehora lesithathu iyo lapha ke Kaizer Chiefs izobe ibhekene ke neBafana Sundowns umdlalo ke olandelayo ekuzobe thulelwa nabesothi ke ngesonto sishake ilalavuka Chippa United nawo lapha ke iOrlando Pirates iyo ke impela sonto indlela ke ezobe ke ibe ngayo sohlangana kuyo lapha ke language option 2 live and in high definition Thabo Sobunyane ungenile lapha ke endaweni yakhe ke uDilan Solomons okubhekekile ukuthi ke akukuthi ke ngeke ke aze alunge for umdlalo omgcibelo isheke yokuqala yena ke lapha ke uThabo Sobunyane azana ke bobabili bena lapha ke yena ke uMashilwane yena ke uThabo Sobunyane the option thethwa luyidela ke namhlanje defensively ebemuhle ke ngempela ngendlela ke eyisimanga phelele ke bukele komdlalo 2 Kaizer Chiefs not asikhukhune iyadla impofu eyizokudla kwayo Well, that is exactly the sort of result the Kaizer Chiefs and their fans will wanted. A 2-0 victory here at the FNB Stadium. The player of the match is one of their marquee signings. It's Langelihle Pili. Langelihle, I see the smile. I see the emotion. How are you feeling right now? Firstly, I'd like to thank the Almighty for granting me with this opportunity, because without him this wouldn't have happened, and I'm honestly out of words, but I'm very happy that I was able to help the team. We really needed this win, and we worked for it, and it's a team effort, so I'm very happy that I was also part of this team. And going forward, looking forward, I just want to keep delivering and doing my best for the team. I want to take you back a few years. You're obviously in Durban. Did you dream of this particular moment, playing at the FNB Stadium while you were still at Glenwood High School? Did you believe that you'd get to this very stage? Obviously, it's been a very long journey with a lot of ups and downs, but to be here, one of the biggest teams in the continent, it's an honor and a privilege, and I'm just happy that the chairman gave me this chance to represent his team, and all I can say is that I'll keep fighting and keep doing my best for the team. Langelihle, well done today. Thank you so much. Langelihle Pili, they're really happy with this overall performance, and of course, when you look at Kaizer Chiefs, they're not the greatest first half, but they came out, they changed things up, and they rectified it. Coach Fernando de Cruz joins me now. Coach, maybe just come a little bit closer this side. Yeah, maybe the first half that wasn't perfect, but second half you came out, renewed energy, and it seemed like a different team. La première mi-temps n'était pas parfaite, mais la deuxième mi-temps, il y a eu des choses bien mieux. Une nouvelle équipe avec une nouvelle énergie. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, après, on savait que c'était un match difficile contre une bonne équipe. On ne voulait pas non plus se découvrir. Je pense que la première mi-temps, ça a été une mi-temps un peu tactique. Et on n'a pas trop osé jouer vers l'avant, mais je leur ai demandé à la mi-temps de jouer un peu plus vers l'avant. He says that we knew that it was a tough game against a good team. This first half, maybe it was a tactical half time. And in second half, he asked them to be more free, to play forward and to run forward. And of course, you mentioned that freedom and playing forward. How important is it for a team like this, Kaizer Chiefs, to dominate games, to play with that freedom, and again, to make sure that the fans can come out here and enjoy the game? On mentionne cette liberté, à quel point c'est important pour toi qu'il y ait cette liberté, ce jeu vers l'avant, ces connexions, voilà, pour que les fans aussi aient envie de venir voir et supporter Chiefs. Ouais, c'est très important parce que la créativité, c'est ce qui procure des occasions, c'est ce qui nous fait marquer des buts. Et je pense que c'est aussi pour ça que les spectateurs y viennent au match. Donc, on essaye de toujours le faire.
Parfois on y arrive, parfois un peu moins, mais c'est toujours l'idée qu'on a. For him, the creativity is very important. It's for that we can create chances also, and it's for that fans come to the stadium. So we try to do every time, but sometimes we arrive, sometimes we don't arrive. And of course, looking forward to the weekend. You've got a good result in today's game. You're looking ahead to Sundowns now. The nice thing is that you've been able to rotate your squad. I'm sure you are happy now to have a few players that you can choose from come the weekend. Et il dit maintenant, si on se projette un peu sur ce week-end, il y a le match de Sundowns. Ce match a aussi permis de reposer certains joueurs que tu vas peut-être pouvoir faire rejouer contre Sundowns. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça a été l'objectif parce que contrairement nous aux autres équipes, on joue 3 matchs en 6 jours, pas en 7 jours. Donc on a un jour de récupération en moins. Donc c'était important de mettre un turnover. Mais là où je suis content, c'est que ceux qui jouent, ils sont au même niveau que ceux qui ont joué le match précédent. On est un groupe et j'ai confiance en ce groupe-là, même si on a encore des blessés, qu'il y a d'autres joueurs les blessés vont devoir revenir. Yeah, for him it was the objective of this week to make a turnover because we are the only team with 3 games in 6 days, so we have 1 day less for recovery. But also he's very happy because the player who come in the starting 11, they permit to the team to keep the same level. So and he trusts these players. And also he says that we have a squad, we have all the squad players who are injured for the moment, they will come back. So it's very important for him, the mindset of everyone. All right, thank you very much for your time, Coach. Au revoir. Thank you. That is Coach Fernando de Cruz there. I've been working a little bit on my French, but not at its best. But let's move across now to, of course, Sekhukhune United. Cedric Kaze, maybe not the welcome you would have wanted. I think it's the team that's got so much quality as Sekhukhune United, but unfortunately not able to maybe get on the front foot and play the sort of football they wanted today. Coach joins me now. Coach, tough one to take because at halftime, maybe you've probably the better team, you know, when you look at how things had gone. Our first half was very good. We needed a little bit of tempo and confidence to go forward. We conceded a goal in the second half, coming from a random action. But as well, I feel like the 120 minutes that we played last game cooked on us at the end. I feel like by the second half we were a little bit heavy in our reactions, in our thinking, but I'm pretty sure that we will bounce back. Of course, not easy to play so many games at the start of the season in such a quick turnaround time. But of course, looking forward, what do you take from today? What do you take from your early games this season that you can take forward with confidence? I believe that if we put the performance that we put it in the first half, we shouldn't worry a lot for the remaining of the games. But we need to swallow this one. It's hard one to swallow because we started well. We were into the game, and it's a tough loss. But we need to cope with that and look forward. All the best going forward, Coach. Thank you very much. Well, that is Coach Cedric Kaze, and of course, for them, a disappointing outcome. But you can hear the music that is roaring here at the FNB Stadium. It wasn't a full house by any means, but the fans that were here are delighted that Kaizer Chiefs walk away with the 3 points today. It's 2-0 in favor of Amakhosi here at the FNB Stadium. Good night.